WhatsApp us now 067 681 0027. Radio Azania, your online community station. Ke re dumelang, ke tsamaya le Morena Shuta ka nqa tsena ha le dumedisa, a re dumelang ho tloha Lesotho ho kena Qwaqwa, ho kena Bloemfontein, Kgutlo Tharo le di-province tsena kaofela tse bang di mametse ditaba tsena. Ke re dumelang, e se le ha re otla pere jwale, e se e fihlile nako yane ya hore re otle modisana dinku di qhalane. Mme ha ke lelekela ditaba tsena tsa ka, ke re ho lona jwalo ka bamamedi, Morena Modimo o utlwa dithapelo tsa rona. A utlwa dithapelo tsa rona. Modimo ha o robale, mme Modimo ha o sa robale, o fa Satane nako ya hae. Bohle be bang ba dumetse ho latela Satane ka merero ya hae e mebe hodima bana ba Modimo, Modimo o ba fa nako ya bona hore ba tanase ka maphelo a bana ba Modimo. Taba tsena tse re tlo kena ho tsona ha se ditaba tse monate, hobane batho bana be re tlo bua ka bona ba tswetswe ke banna le basadi, mme batswadi ba bona ba ba tswetseng ba ne ba lebelletse ho kgola tse molemo maphelong a bona. Ba bang ba bona ba nkile karolo ntweng ya boitseko ya naha ena. Ba ne ba sena yona merero ena e ba seng ba na le yona. Mme ba ile ba nka maphelo a bona ba fanyeha, ba bang ba bona, hobane ba bang ba ile ba tlameha ho thoba, ba thobela maburu le manyesemane ka hara naha ena. Mme ba ile dinaheng tseo tse ba neng ba ile ho tsona ka mohopolo o le mong fela, hore re ya dinaheng tsena re tela maphelo a rona, re siya batswadi ba rona morao. Mme ba tseba hore re a thupellong ya ntwa ya boitseko ba naha ena. Mme re tla kgutla ha fela Modimo o ratile hore ba bang ba rona ba kgutle. Ba ile ntse ba tseba hore ba bang leeto le ka ba fella tseleng, ba keke ba kgutla. Empa bao ba bileng lehlohonolo ho ka kgutla, ba kgutlile mona ka tshepo e tiileng hore ha ba nka puso matsohong a maburu le manyesemane, ba tlo tla ba sebeletsa setjhaba sena sa bo bona
ka toka. Ke bua tjena hobane ke ne ke nkile karolo le nna. Re ne re bua lentswe le le leng hore ha re lwanele setjhaba sena sa bo rona. Ho no sontso ho bonahala hore ntwa e re tlo e hlola. Re ne re bua lentswe le le leng hore ditabelo tsa rona ko hore ha re ke ra fihla mona mo re batlang ho fihla teng, re bone Freedom Charter e implementuwa, e kenywa tshebetsong. E ne le ditabatabelo tsa rona ka tlasa mokga wa African National Congress, e leng ANC. Re ile ra itseka ka bongata ka hara naha ena. Ba bang re tsamaya hoduma bona. Madi a bona a nweseditse sefate sena sa tokoloho ya naha ena. Mme ha o monate ho maloko a bona ha ba bona naha ena hore e dielletswe tora. E diellwa tora ke baetapele bona bana ba African National Congress. Ba bang he be sale re ntse re na le bona hae mo, ba tseba hore ntlhakemo e ne le hore ho hang Maburu le Manyesemane ha ba tlameha hore ba kgutlise bohanyapetsi bola ba maloba maphelong a ngwana Thari e ntsho. Re ile ra ba sututsa ho ba kenya pusong ka ho ba kgetha. Empa ho tloha ka 1995 re ba bone ntse ba tla jwalo ba thekesela, re sa ba bone hantle di-mayor tsa ka nako eno, di-premier tsa ka nako eno, hore na ba tla hle ba fele ba e tshware ho ya ka mokgwa re neng re lebelletse ka teng. Empa re bone batho ba kenang tshebetsong ka lebelo, ba tatile ho na le moo ba yang teng. Ra nne ra beha pelo sekotlolong. Re ile ra bona dilemo tse 5 di fela. Ra boela ra ba kgetha hape ba bang. Ka mora dilemo tse 5 re ne re se re ntse re na le dipelaelo, re sa kgotsofala. Ke ka hoo ke itseng ka 1999 ke ha ke phaphama, hobane ditaba tsa African National Congress tsa baetapele ba ka nako eo di ne di na le leeme. Hobane mopresidente wa pele wa naha e ne le ntate Nelson Rolihlahla Mandela, e ne le Moxhosa. Re ile ra bona Maxhosa ka bongata e le bona ba dominatang ka hara naha, ebile ba re utlwisa hore ba tshwere matla. Merabe ena e meng e ne ntse qhelelwa ka thoko. Ke hona moo ke ileng ka nka qeto nna ka 1999 hore taba ye ya di-tender e tla ka mathata ka hara naha.
ho la boelwa hwa kgethwa Monnamolo Thabo Mbeki le yena e ne ntse le Moxhosa. Ka ho tshwanang ra bona hape morabe ona wa Maxhosa o ipheta-pheta. Re la nna ra bona hore ntho ena e tswa taolong ka bontate Tony Yengeni. Ha company ena ya Germany ya Mercedes-Benz e lokolla koloi eo no thwa ke ML e neng e tla ipepile lebidi ka morao, e la be ya rehellwa koloi eno e ne bitswa Tony Yengeni kapa Comrade Tony Yengeni. Re le ra utlwa bomenemene bo bongata ka ntate Tony Yengeni hore tjhelete ya puso iyehla ngomlenze ngoku. Freistata ne sentse e qalelletse le yona ukwehlisa ngomlenze. Ho fitla nako yena ka mora ntate Mbeki ha o kena ntate Zuma, hobane ntate Mbeki o latla le puso ka makgetlo a mabedi, ho bolelang hore o nkile dilemo tse 10, empa karolo yena ya hae ya bobedi ha ka ba e qeta ha monate, hobane Julius Malema e ne le Youth League ka nako eo, mme a hlohlelletswa ke mopresidente wa mehleng ntate Jacob Gedleyihlekisa Zuma hore Monnamolo Mbeki a kene tseleng, mme diqeto tseno di ile tsa nkuwa mane Polokwane hore a lahlelwe kapa a qhelelwe ka thoko. Jwale ra qala ho bona jwale hore Monnamolo Zuma o a tswaka. Ke mona mo re qadileng re bona Freistata e se e tswakile, empa boholo ba boetapele ka hara Freistata e ne ntse le Maxhosa. Ba tswaki-tswakile le Basotho, ra bona Mazulu le ona a se a kena. Ha ya ka ya fella moo fela. Re a hopola hore re ne re na le nyewe mane KZN ya ntate Shabir Sheikh. Hae ba le sa hopola. Mme ntate Shabir Sheikh o na tumme ka dithethefatsi, empa ka lebaka la hobane Monnamolo eo le yena o na tshehetsa ntate Zuma ka ditjhelete, e la re ntate Zuma ha nka boetapele a mo lokolla. Re ne ntse re bona hore e tswa taolong taba ena e se ya le ka merabe jwale, empa re lokela ho beha molato mo e qadileng teng. Ile ya taba yena ra bona ntate Zuma a mema lelapa lena la ha Gupta, mme jwale lelapa leno la ha Gupta ke dula Vereeniging nna mo ke ne ntse ke le teng
ka hara mokga wa ANC ke ntse ke etsa ona mosebetsi wa ka wa ho netefatsa hore ANC e ya di hlola dikgetho tse bang teng jwalo tsa bomasepala, jwalo dikgetho tsa naha. Le ka Ntate Zuma ke la nne ka nka karolo ho thusetsa hore a kene pusong. Jwale nakong yana bana ba di-Gupta se ba fitla, rona hae mona Vereeniging re ile ra bona hore taba ena e tswile taolong hobane re na le mofuta ona wa rona wa ma-India e sa le ntse re tsamaya le ona, o sebetsa ka thata le ona ho ka netefatsa hore mokga ona wa ANC o a di hlola dikgetho ha nako ya dikgetho e fitla, e leng bana ba SADGAS. Ke kgola taba ena le keke la e makalla, lelapa leno la ha SADGAS. La re monnamoholo Zuma ha a tshwere, ra bona ba tla ka khamphani ena eo no ho thwa ke Sad Trade. Athe se le ha di-Gupta se di fihlile, re ile ra bona di-tender di nka mothinya di se di amohediswa lelapa lena la di-Gupta se le tsamayang le bona bana ba Sad Trade le SADGAS. Ho ke dumelang hore le lona Bloemfontein monono ma-Indiana a lanka karolo ka kontraka eo ya bona ya Sad Trade. Jwale dikarolo tseo kaofela tse ke buang ka tsona ke tsona tse ileng tsa tisa haholo hore boshodu ka hara dimasepala bo be matla, mme ditshebeletso di seke tsa fitla setjhabeng ka lebaka la merabe ena e mengata e ne se e le mekenella. Jwale re mpa re bile bomadimabe fela ka hore bana ba bo rona ha ba batla ho fitlella pitsa tse kgolo ebe ba timetsa bana ba bang ba Modimo. Ke dikarolo tse sale nna ke le mokoto, ke ditonetse mahlo, ke di shebile, ke ntse ke bokella. Ke a kgola batho ba vale mona ba tseba hore di-archives tse ke nang le tsona di thiba letsatsi. Ha ke rata ho fetoha, nka fetoha hodima monna, nka fetoha hodima mosadi, nako efe kapa efe e ke ratang ho fetoha, nka fetoha. Empa se nkgathatsang ke sena fela sa hore ke ka lebaka lang bana ba batho ba bolawa. Hanka baka tloha ke na le taba hore na ba utswa ba etsang ha ba etseng, hobane hona le moo ba boneng teng le bona. System le lokela ho tseba hore ntho e nngwe le nngwe e etsahalang ka hara naha ye ya Afrika Borwa ke systemi e creatuweng hore ho be jwalo. Bomadimabe fela ke ha o shwa bana ba bo rona. Ka hara bobodu bona kaofela a balwa makgowa a bolauweng, a balwa. Re santse re tlo utlwa go Middlemane o la ka rongwa ho lo bolaya makgowa na, a balwa. Mme makgowa le ona a ntse a le teng ka hara bobodu bona. Mme bana ba bo rona be ba tsebang hantle hore ha ba tsebe hore system ena e creatuwe, tshwarelo ke ka lebaka lang ba ne ba ba bolaya, hobane ne ba lokela hore ba ba hlokomedise hore le ha di mona le bona
e ka kae ha le bone hantle ke system. Bona ho tswa ditabeng o tswa ha bonolo fela hobane hona le moo supang teng. System is above all of us. Ha o itshwasolla o supa system hore ke tena ke ya matekwaneng, ke tena ke ya ditaimaneng ke system, ke tena ke ya Gauteng ke lo ba zama ke system. Ntho engwe le engwe re supa system ke ka lebaka lang ba ne ba bolaya bana ba borona ka sehloho ha kanakana. Jwale system has collapsed. E wele system ena. Re mpa re ya pele fela system e wele. System ena rona ena e wele bana ba ntate Modimo. Watch the space. There's no system anymore. Re kgannelwa hore re tsosentwa e leng civil war. Hore banna le basadi ba tshepole. Ke mo re iswang teng moo. Hobane e mong le mong o implicated. E mong le mong o teng palong. O na le sepokonyana sa hae jwalo ka ha mme ba Thabile ana bontsha hore kaofela rona mona e mong le mong o na le sepoko sa hae mona. Ha ona tla itshetleha ka e mong. Mme dikarolo tseo ke nnete di jwalo. Jwale ha re kena ditabeng tsa Middleman, se re batlang ho se bona ke justice. Re batla ho bona toka e phethwa. Mme tabatabelo ya ka ho ke dumelang hore ha mmoho le lona ka ntle ka moo le setjhaba ko hore mabitso ana e Middleman a tlo fana ka ona ho tshwarwe batho. Ha re a lebella hore ho ntshuwe mabitso a batho ba bolaileng Messi Party le dipaki tsela tsa Friede. Ebe ha o tlo tshwarwa batho ho tla uwa hodimo le tlase hobane didokete di teng tse sa le di bulwa tse hlotseng diphuputso hore na ho tshwarwa mang ka hara ditaba tsena. Ha ile mona Middleman a fana ka mabitso a ba bolai, re lebelletse hore o tshwarwe batho. Ho sasane hona ha o sane maponesa a sebetsang ka nyewe tse re buang ka tsona hobane se nyewe le nngwe. Re batla reporto, re batla re manta la bobedi beke tlang ho be le hong he re utlwang hore batho ba tshwerwe. Ho kakao ha tshwarwa batho fela ka hara naha mona bentseng re utlwa hore Madlanga Commission ba bang ba bona ba tshwerwe, ba bang ba bona ba tshutjhiswa fela ha re tsebe hore na ba tla fella kae. Bana bona ka kotloloho ba bolaile batho. Ha re debate eno, ha re ngangisane ka yona. Re batla ho bona masedinyana a re jwetsa hore nyeo le nyeo ba lletswe ke ditshepe ka baka la dipolao tse ileng tsa ba teng dilemong tsela tsa ho feta. Hobane haeba batho ba keke ba tshwarwa, taba ena e tla tsosa mmudumudu o tla etsa hore naha ena e hloke botsitso, e leng moo ba batlang ho re isa teng hore tla ba tseba ho tjhapola. Fela re tla ema ka maoto hore batho ba tshwarwe. Ha re ikemisetsa ho ya ntweng e sa tlo re tswela molemo
e tlo tlisa hape dipolao tse sa hlokahaleng ke mang a batlang ho shwa hara le. Ho lekane ka ditopo tsena tse re utlwileng ka tsona tse sentse re tsamaya hodima tsona hana jwale tjena hore o batlang ke toka. Re kopa toka South Africa. Afrika Borwa re kopa justice. Ke nnete seyalemoya sa rona se a fokola, empa diqitsona di a utlwahala. La se fokola tje, empa diqitsona di a utlwahala ka mora banna le basadi. Ke rata fela hore ke le kgutlisetse morao hanyane ditabeng tsa Middlemene hore ke etse line up hore na re tswa kae ka ditaba tsena. Ho ya mane horeng ya borobong. Jwale ke tla kena ho Ntate Mashale ke utlwa hore na Ntate Mashale re behana kae le yena ditabeng tsena tsa Middlemene. E tle re ka mora Ntate Mashale ke batle mapolesa a ka nako eo a neng a le teng ha tsena kaofela di ntse di etsahala, hore ba re netefalletse ho ba belaellwa bana kaofela be Middlemene a buang ka bona hore na ke dinnete na ho na le se ba se tsibileng nakong kapa mehleng ya bona ha ba santse ba le ka hara sepolesa, hore na ke eng se ba ka re jwetsang sona ka batho bana be Middlemene a buang ka bona, hore re be le senepe sa hore na ho bua ka batho ba jwang. Mme ke dumela hore le bona batho bao be mabitso a bona a tlo tswellang moo ha ba etselletswe, ba tseba ka botlalo hore na ho etsahetseng polaong ya Messi Pati le ba bang. Tjha ba rata ho baleya ba ka nna ba baleya. Wa baleuwa South Africa mona. Thabo Bestere o la baleya le ntho hae ya bosiu a lo tshwarwa Tanzania kwana. O la kgutla o teng Max mona le yena. Mona mo Middlemene a isitsweng teng. Ke dumela jwalo Thabo Bestere o mo le yena. Ha ba rata ho baleya ba ka nna ba baleya. Banna baholo ba imelwa ke mangwele ba tla nne ba bone ka ho feta hore na terata ba e tlola jwang, ba tseba hore ha o no exile terata e ne tlolwa jwang. Ha ba lekelle re tla ba lata hana mono ha o hlokahala. Empa naha e ya bo rona a ke re a tseba hore na e sebetsa jwang. Bushiri kwane sale a tlola terata le yena, mohlomong ba tla tswella, empa haeba ba tla be ba ntse ba le teng moo ha ba llelwe ke ditshepe, re tseba ho bua taba e teng ho eleng taba. Empa he mafika le mabitla le majwa mabitla re a tsitsintse. Ke dumela jwalo hore a ya shokoma amathambo ngoku, amathambo ayashukuma xa eva ukuba siyathetha ngoku. Ke rata hore ke kene ditabeng. Ke tseo tse sacrificang SAPS, tse sacrificang le NPA a di tse a fana ka tsona di sa expecting. Ke di nkhuza tse pedi ne tsa eng le nkhuza tseo. Ke ne tsa military. Ha ke tshepe tshong le nngwe, ke tshwere registration number ka teng, ke tshwere di case number ka teng tse butsweng. Ntho tsa teng di tshediswe ke ntate Lesia. Di tshediswe ke mang? Ke ntate Lesia. General Lesia. General Lesia. Le mo di leng teng ke a tseba le hore o mang. Le tjhelete le kena mono e kenywa e kentso mamanya tloa ntate nthona e kentse le bo advocate Sello Mahloko. Yes,
Yes. Bona ntate wena o khotleng wena o khotle. Ke khotleng na mona. Thank you. O tshwaretse. Ha ke le khotleng ke jwetse taba hore if ke lata ho tswa tronkong ke etse statement. Ha ke se sentence ke patile mona na ke sena warrant ke sena niks. Ke jwetse fela ka hore ke ngole statement ke fatshe hore ha ke tlo ba sacrifice and then ke tla bulelwa. Jo ke bua le ntate ma. Ke nzima ntate waka. Nzima client yantate gape. Gape wena o sendetse message ya bua le wena ka phone. Ya ka e. Mpele case ya ngwana lo ya basement le ona o itshwe. Ke tsere ntlo mo le montate. Wa tsebala o bolele ke mang? Ka ntate ke tseba le batho ba ntseng tseno. Ke tseba le ntse ke fumana internet ntate. Thank you ntate bona la bobedi ke tla be ke le teng wena la bobedi ona le ngwana no mongwe hore a tshine phane mona na wa le ponesa ka rifle ke lo rifle ya mosebetsi ona case eo ntate ke a o leboha ke tlo etsa by all means nthena e tswe ke tlo cover jwale mpolelle nna ntho ke batle go tsa Mr. Khabebe safety ya ka bona go tsoetsa ke ke dile ka risk no ke dile ka risk ke tla dira di contact tsa ka ke tla dile ka di risk tsa hao gore protection e tlo e fumana jwang jwale mpolelle go tsoetsa jwang ka la bobedi because magistrata o sa arrange ke mango mo tshepang a tlo kenang le rona fela ka o magistrata wa le ponesa ke tshotse ka mono ke submit di bank statement sheba e re ke bone ke ma magistrate o buile ona arrange ntho batla gape re kena tseba ga itseng ona le motho mo tshepang a ka gona go re etsa le nna ke na le motho ke mo tshepa ke tla arrange le bona ke tla arrange ke tla bua le ke tla bona ke greya magistrate o feng o ke mo trust the trustee ke tla bua le batho ba head office no pele se believe mona molo because this thing o tlo tshoa ha go bontsha bank statement ya diboyara o tlo tshoa ha go fa dintho tse mmalwanyana o tlo tshoa mona molo ntse ke tsere monana le bona ba tseba ba le ba mpaleisa ba nkisa Sinex ba lo mpata Sinex itse ha ba bona hore ba mpatile Sinex hete ya Sinex ka e bua nnete re mona nna ke o beile mona a ngolla yona fact ke le ngolo mo amponteng o bona you are unlawful detained and ntena batho bana ha e ka tsoma e tlo re kenya mathateng ka ofela tseba ke tlo bua le wena re tlo arrange o tseba batho ba boleleng ba ka ofela bona ntate wa ka ofela bona ke tla kopana le wena la bobedi e re ke arrange trouble ha ona phone mo mogotleng ha ke na phone then tsa le ke phone di sa sebetse go feng khona di sebetsang no ne ke tla e re ke bone ke arrange jwang ke na le motho mo ke mo trust mara for no e re ke arrange pele le batho ba sira se pele le no dia matshana e re ke arrange le bone pele se believe bona ka ba ma ba o sane ke tla le ka o founela hape go tsena wa arrange ke jwang yeah because ne ke sa ba tse ke le training be ke mona mo ne ke ba tle ho train ona le mo ntse mo tshwaruwa teng ka ra tronko wa le la fara a lo bolaya o ba lo ba tshwara crime scene ha ka tshwara crime scene general Lisia ya ba yena si campaign scene le general modisi a thavara scene o ka ofela mara OD ke na le copy ya OD ya bontshang go tshwaruwa o ba le la fara on a the scene of crime on a short position ya Kofifontein ka di 27 December 2022 le yona ke na le payment e ke leng account ya lawyer ga o thitho ine le man lawyer ga lona ntate mbo ha ona le rona o tile statement of account le no ke ne ke statement of account thanks sheba ikitete re ke arrange alese le arrange alese pele ke ho sa no mpotse ke tsamaile jwa no ke a duma because hona le ba sentle ke ba ntse ba bolaiwa so
wa bona le case ya me ya vene ya ntatile so ka dikgomo ke la ntshwa ke ntate Mahloko ra ska kena a founela Colonel Tswene hore Colonel Tswene a ska ikenya pitini le yona ke na le 20,000 ke ifumane mo nthonye botle ha o ka hlaya case ya mofuto jwalo nna ke nke ke rene le nna monga vene bona thank you ntate o gore wa ntlhantshano e re ke tse di arrangement tsa ka ke khutle ho sa no khutlele gona thank you mona thank you mongaka re kae mongaka ka o founela ka fumana ke ra makhutleki ya ai khona nna kana kwa mosebetsi ke itlola ha o mphile task ke tlo e etsa jwale ka ha o nkopile na ke tlo sianexe ke ne sentse ke kontakile batho ba ka he gore la bobedi re tle re mpelle le go kopana le judge ka magistrate ya ba tlo kopana le magistrate hore a etsa ke no nna ke yentse layout ya di amount ke butsing jwale ne ke batla ho tera hore tšhelete itseng e le bonang trusting e kene e netswa kae ka baka la so trust o e budisitswe ke sponisa no draft ke yentse nna ke etsa draft ya ka hore ha ke kopana le batho ba tshwanang le wena ba kgone ho tseba hore ke receivile bribe ho bang bokae jwang jwale Mr. Khadele a ba rona maopa ha na ka ta o founela ba bona the way we beiteng ka teng a re jwale Mr. Khadele le motho mo teng a re bona the way le nka teng no motho mongwe o tlo batla rank statement jwale hore motho re se ra mo kenya ka ara conflict of interest gore re nke motho a neutral le magistrate a re lo etsa confession ena ka tela magistrate ke nnete gore o tsiere gore 200,000 ye o ifumaneng e ne le ya ke bo mang ba involve ka 200,000 o batla ntse jwalo yeah because ke ne ke nagana magistrate yo re tshwanetse because nna ke motho ke careful ka le jwale ka nkopile gore ke shebe safety ya hao ke tlo e sheba by all means but nna ke batla re etse so is just fela ke tla emela o tswe ke bone le go wa tswa ne ka tsela tsaka ntwe trust o butse trust ya ke trust account ya re so ntho di ko o tseba le go tšhelete na e tswile go mang e tswetseng e hlaisa ntho nngwe le nngwe e teng e hlaisa ntho nngwe le so jwale mvelele manako ntse pele ke gore ke interested and ko go entse letsatsi la ka ke ha o nona le WhatsApp ka re go romeletse dintho o bona ntho tse o di buang o confirma ntho tse le ntse ntse re bua ka tsone mare he sna so ke la bona ona le body ya no o sna so ya rona ne re na le body he sna so re bona mmele fela mare dipotsa no e so ikwana kapo mmele o kwana monna molo ke to fanto lwena e tla re ha o thola o e sheba go tloa ka nako e general nkingila a na ntsa le mo wa di-hawks o ntswetswa corruption e implicatang bo Fani Mokwena wa di-hawks Kortmani Peter Topsy ngwana sheba man ke ba interested go yena ya batho ba ntse ba bolaua le dipolayano le dijiti tse ntse go bolaua le batho ba masepala but yone o na le idea ke nna motho a tshwereng tshwamotheng ke re le laptop ya mme o ke tlo o jwetsa fela re qeta o bua gore ya sebakeng se tjena long ka laptop ya mme o e latlhileng ka nako ya stop crime Sure. Because re interested go tsena tse di kentse maponisa na tsa khabara ene batho ba harasang batho batho ba ba harasang but ke tlo sebeletsa yone smart ke tlo etsa le wena o be safe
ha ke tlo sebetsa ntho ka tsela e nngwe kore ke batla ntho tseo kaofela re thotse re tse re etsa dintho tsa rona le wena safety ya hao jwale o tlo sebetsa le bomang jwale ke tlo sebetsa le batho ba head office setena ke batle batho ba Free State le head office ke batle batho ba Free State ya ke tlo sebetsa le batho ba itseng General Adams wa Motseng kapa ke tla sebetsa le minister o montšhao o extra a kere yena hona ma kopana le batho teng because batho ba bona ba batho ba involve hohle uzozisola wayohlangane nomkoto uzozisola wayohlangane naye uzozisola wayohlangane noafe uzozisola wayohlangane nomashele uzozisola wayohlangane nomkhanazi uzozisola wayohlangane nabo